نازی جاری که دی بره بدن استانبولیم بلات لستانبول تاخک تاریخیه نهابوی جه گشت و گره و هر روز به هزاران گشتیار در زمینه به دیر مزگفت خانی و آواهی رنگ رنگ بالا گشتیاران دکشینه دیروکا تاخا بلات چیه؟ چما سالین داوین درد که به پیش فرگلین تاخا بلات دنو چه آمدنه امبر خواب دنور اولو باوریکین جدا دبن سیوانا خدا دحوینه جکولان خانی و مالان دیروک 1000 سالی دفره تاغاکو به سیدان سالن لسر پیانه بالات لستنبول هنبری خو بدن کی جانالی راستیجه که تاریخی تین لیتاخا بالات جوان جهیه لورا تایبت منتین و سیدنه پشتی کو یونسکوی نیوگیراوا دیروکی خصناوا میراتین چاندیین جانه یک جار درکت بش Osmanlı döneminde Fatih Mehmet Kutaku İstanbul Fatih asıl İstanbul ve Fatihiye. Asıl İstanbul Fatih Balatçı Balaku sahili Haliç'e uçak işte gemiye dağıtın ticari şeyde kırındı uçak Rum ha bu Ermeni ha bu Yahudi ha bu Türk ha bu. Jüve çakapıydı Balat Hin ve derayı. Taxa diroki bi biryara parastine cardın rabu serpiyan. Balat'ı 2007 yılında UNESCO Avrupa Birliği hatfeder. Ve de geçtik restorasyon çeker. Sedu haft hab khani restorasyona ve çeker. Jude Balat despeker hab ki böyle kıymetlemiş bu. Taxa diroki bi mekteba sor bi der mizgeft khani o derenceyn rengo rengo balidikşine. گوهرتنا تاخینها لکافین جور به جور میوانین خمالی و بیانیتین عزماندن دکانین وینتاکی و آنتیک جی گشتیارا مالونامینن Burada kilisemiz var yaklaşık. Gelek berhemin ji dewra Osmaniyan ve derê hene. Li vê derê dêreke me heye ku nêzî 1400 salî ye. Xanî û avahiyên hûn dibînin nehatine xerakirin. Cên ku hûn dibînin herîkem 100-150 salî ne. Geşyarên tên serdana bajêr bî ku biçin balatê ve nagerin. Beriya zor me İstanbulê ez çûme zaf ciya fakat kêfam ji vir zaf hat. من ویره زاف عجیباند از او خانم خو بهره مات نگزماغه سالی سه چند نقلاس تیمور کیفام جبر زافته بتایبتی جبو دیتنا مکتبا سورتین لورا ev mektep ji roja Kostem Olatiye fetih kirin perwerde yedide xwendekara. تین بالاته حتی نه سردانه وی جهه دیروگی و چند وینیان نگرن جور در باس نابن. اف جهه کو به سالان سرپیایا هیچ دما عثمانیان به فتح استانبول پروردهی دیده خواندکارن و حتی ایروجی او پروردهی دوام دکن. جبو سردانا تاخی جگرek ولاتان geştiyar temliciliği. Istanbul is a beautiful place to see. İstanbul bajarekî gelek xweş e. Gelek cihên geşt û gerê hene. Aya Sofya, Mizgefta Sultan Ahmed, çend cihên xweş in. Li Balatê jî em çûn serdana dêrên dîrokî. Cihên weke xewnê fantastîk in. Ez jê Hindistanê me, lê li Stenbolê dibînim. Min gelek cihên welêt dîtine. Mekteba sor bitene sersalê ji bo rojeke tê vekirin. Dema sersalê hatibû vekirin gelek geştiyar çûbû serdanê. Li taxê cihên dîtinê naqedin her gavatiya avêtin ciheke nû tê kevşkirin. Geştiyar li nav cihê dîrokî bi çay an jî qehweyeke bêhna xwe vedidin. İstanbul en güzel yani semtime hoşe, sıbhaye, lazaf hene, kilise hene,
Cizafı yani ladere şerefin her insan tene ladere. Ten kotenji gözleme mitxondiçe. Kolanên bi sîwanan hatine xemilandin bala geştiyaran dikişînin. Ji bo parastina taxa balatê jî xebatên berfireh tên kirin. Li Balatê gelek xanî û avahiyên dîrokî hene, kesên ku têne serdana vî cihî jî li ber xaniyan wêneyan digirin. Şaredariya Fatihê jî ji bo parastina vî cihî xebateka restorasyonê da dest pê kirin. Xaniyên ku li vê derê ne ji aliyê şaredariyê ve têne boyax kirin û nûjen kirin. Ji xeynê cihên geşt û gerê balatweke rêzefîlman jî tê bikaranîn. Lewra bi kolan û xaniyên xwekên taybet ciheke bêhempa ye. Hetana gelek rêzefîlm li van kolanan hatine girtin, rêzefîlmê TRT Yürek Çıkmazê jî li vir tê girtin û gelek kes perê xwe didin vî cihî.